Everybody in the club getting tipsy. Ne vjeruj to. Sick Prime, prva beatbox radionica od 26. aprila u Urban Dance plesnom studiju na Novom Beogradu. Sve što treba da uradite je da se prijavite putem e-maila na aristokratmusic@gmail.com sa naslovom prijava za radionicu. U sastavu maila napišite svoje ime i prezime, datum rođenja i broj telefona. A u prilog maila potrebno je da okačite videoklip vas kako bacate beatbox, ne duži od 30 sekundi. I požurite, broj učesnika je ograničen. Za više informacija kliknite na link u opisu ovog videa. Poješćeš mi džegericu koliko se nerviram, a ne shvatam činjenicu zašto da ne diram. Cigani pipali, ne diraj to. Kučići lizali, ne diraj to.